Ukubjek. Standard. But now what's Standard? Yeah. Ngeke lapha ngaze kubona. Sekhaya Standard. Oh, okay. Asibingelele obingelele baba udokotela baba wesizwe bawujabule mfana omuhle njengekhehle umsungulu kaMancingesi. I-truck elayisha i-truck lana ziyadonsana. Ngiphethe uJack uthi yeka lento ecabanga baba usibingelele. Asibingelele kubo bonke ababukeli babudokotela sibingelele nababukeli be-channel yethu yeka lento ecabanga. Le ndoda lena izoswisa ke le ndoda lena. Baba yeka lento ecabanga uthini kubantu phetheni yini sifuna ukuthola la ibrand ekabani nithunyiwe ekabani brand babudokotela i-quality kakhulu lento igcokela usho nje akuyivula uyibona nawe iyeka lento icabanga ibrand yaseGoli le itholakala eGoli eKrugersdorp. Okay, ibrand esohlobo liphambili kakhulu. ake siyibona uyothi ugcokile nawe bese uyeka yonke lento icabanga. Ngifuna sigqoke manje kuze ukuthi mesikhuluma ngento esaziyo ukuthi ikhona ngempela yini. Yeah ngoba sizoshintsha impilo zabantu ama-podcast akutshengisile ukuthi ema-radio besiya kodwa besingayitholi lento besingayiyeki lento esicabanga besiqhubeka siyicabange futhi alazi la kufanele ke kusho ukuthi kwenza ukuthi ngiyele lento eyicabangayo. Yeah. Mina ngithi ngicela benifuna ukubona into efana nalena this is baba udokotela besebejabulile namhlanje sino Jack lana ubane channel ese Roodepoort in Johannesburg. Into engifuna ukuyibuza la ku Jack sikhuluma nge-channel lana asikhuluma ngayo but sifuna ukwazi ukuthi ngoba i-channel ekhuluma sibuze imibuzo kuyena etoni very pointful ukuthi Jack i-channel ekabani i-channel eyami ke i-channel eyakho njengoba uthi use Johannesburg usuyiqalile i-channel why target market ukubani ufuna beze kuwena and why? The target market baningi abantu omkhulu abakhona la emhlabeni. So angeke ngisho ukuthi khona i-target market because khona abantu abanamabhizinisi abangafisa uku-advertise something lapha kule channel yethu welcome. Khona umuntu ongasebenzi maye ngedate nje umuntu wakhona bekathi hey abahamba kodwa namhlanje yena umile ekhontineni. Loyo muntu ubuza ukuthi kuvulwa nini ekhontineni akazi bahambi. Loyo muntu loyo unesikhiyi akazi ukuthi nje kuthiwa abahambe nje yena ngedate bekathi abahamba kodwa yena namhlanje abahambanga kusenguye ume ekhontineni futhi ubuza ukuthi kuvulwa nini ekhontineni. Naloyo muntu loyo welcome la kule podcast yethu azokhona ukuthi naye unesikhiyi ngiyabikisa une-CV khona into afuna ukusizakala ngaye angabuya azo-advertise ku podcast yethu athole usizo simhlanganise nabantu akhona ukuthi bamsize. Kunabantu engicabanga ukuthi asingasayosebenzisa uJacob usasebenzi iyaka lento ecabanga sikunabantu abanezistory ezimbi ezenzekile kubona abasabayo ukuyikhuluma bangakwazi ukuthi umuntu akazochaza ukuthi okwenza ukuthi angahlala ekhaya ngoba ubaba uma wahamba wasala ubaba uyamthinta wenza ukuthi nokuthi uthini ngalawo bantu abanezistory abafisa ukuziventa out thina esiwondering why ngafuna ukuhlala kuba wanayo yonke kodwa ingane nje out there. Thina siyeka lento ecabangayo kuyisibusiso kakhulu futhi siyimisela ukusiza abantu abakanjalo because so khona ukuthi sibatholele usizo at the end of the day sibahlanganise nama-social worker abantu abakhona ukuthi babasize wonke umuntu welcome kule channel yethu. Wonke umuntu welcome. Engicabanga ukuthi ke njengoba nithi nise-Johannesburg abantu abaningi bavese bakhongesele eJohannesburg. Kunabantu abaseLimpopo ama-marketing yabo strategies very domo ngoba ayikho into esingakhuluma iqiniso ayikho i-channel e-sounding angifuni ukuthi esilevese ayikho into eseLimpopo e-sounding eLimpopo ongathi uma ukhuluma kwi-channel ukhulume ngesivende ku-80 million people abantu ubatshela noma yini ngesivende it is doomed. Uthini kumuntu njengamanje onento ayenza izanini ngiyane eLimpopo Polokwane othi ufuna ukuzo-market i-product yakhe uthini kulo muntu lo umthembisana angasondela but angaphatha maybe nebhena yakhe loyo muntu angasondela angaba kafuni ukuthi kulo kuvelwe lento ecabanga kaningi akafike yena nebhena yakhe abeke ibhena and then aphush ibrand yakhe. Yes. Okay kusho ukuthi labo ngoba sibonile ukuthi imistake eyenziwa oza kwethu abanye abasichanela nabo ufuna ubheke ipopulation ukuthi imi kanjani then ufuna into yakha isabalala iya la owazi kodwa ngiyibeka la eJohannesburg izosabalala ngiyisa eEastern Cape ngihlosa ukuthi isabalala kwesiphi scale ngifuna ke sibheke umuntu ose-Rustenburg njengamanje ozamayo eRustenburg uyapush kodwa ufuna ukumuvela ngapha eGoli ungathini kulo muntu njengamanje wesilisa owesifazane kodwa uyafuna ukuyeka lento ecabangayo uzofuza ukwazi ukuthi manje ngalungisa malini
mawufuna ukuzoshutha la ekhaya kuyeka lento ecabangayo ukuze sikusize na ukhona ukusizakala iprice iqala ku 5,000 per hour. Yes. Ngaye phela ukhuluma iMountain awungabe uthini kuthina. Ishuthi ke hour irate from that side but siyakhona ukukhulumisana installment ungakhona ukuyenza ungakhona ukhokhe deposit uphinde ubuye ukhona ukuqhubeka nje siyakhulumisana. Okay. Asibona abantu abakho. Sizobheka lento oyicabangayo ukuthi akhona ama podcasts eGoli that must be said. Khona podcasts aswaziyo okwenza ukuthi lina naqhamuke nale podcast ubone bese kwenzekani. Ama podcast akhona kakhulu maningi eGoli but ama podcast amaningi ukuba khona podcast le igcile ku music straight so le yakaleka lento oyicabangayo yonke into nje ya involve everyone ufuna uyiyeke nje ocabangayo uzokhona ukuthi vele uyiyeke empela kahle izokuyekisa wena lento oyicabangayo wena ufike la enqondo igcwele kodwa uzophuma la kule podcast ongasacabangile usuyiyeke ngempela ake sibuke ekhaya kokuphi Standerton. Usempumalanga? Yes, eMpumalanga. Ake sikhulume nomuntu osempumalanga okwazi iStanderton useJohannesburg ukhuluma kanjena uthini kumuntu obesekhathi lakho akuthathe serious yini ayiyeke ngempela into eze kuwena into azoyikhuluma lapha ithi backfire kunomuntu manje onoshisa nyama onento eziningi one lifestyle one tavern serious eStanderton okwaziyo uthi ayilento nasekhathi ngiyayazi lentwana bengibamba ngoline nje isise Jozi uthini kulomuntu okubona manje can he take you serious or can she take you serious kuloyo muntu loyo ngithi the past is the past yakhe past usele naye akayiyeki into abaze past phela into ecabanga vese usaseleka lokho akudala but akasondele naye kuleke lento ecabangayo because uzokhona ukusizakala naye push ibusiness iqhubeke iwe phambili. Ake sitarget inyanga precisely ezaseMpumalanga. iMpumalanga is vast. iMpumalanga is big and lokuyona eMpumalanga kunzima ngeMpumalanga uthina ngeke ukwazi inyanga ukuthatha le opportunity ukuthi zike zizokhangisa kwispace sakho ukuthi Joseph eMpumalanga sizamile ama community radio station but i-community radio station community iphelela la kule ward okuyona nangumuntu usuka eMpumalanga ufuna ukuza kuwena uyinyanga uyisangoma ufuna ukuzokhangisa omunye unebandla bazoba nenkonzo kaJuly bazoba nenkonzo eAugust uthini kulomuntu njengamanje ufuna ukuzofaka into efana naleyo ngisuku nyanga yami nawe umfundisi wami wamgilekile kuyeka lento ecabangayo ungakhona ukusithinta usondele uzokhona ukukhangisa into yakho na uzokhona ukuthi impilo yephambili uzotholakala kule number ethi 0672321934 angisalithanda igama la Jack asingene kuyeka lento ecabangayo ngingayithola kanjani lento kumuntu oyifunayo othi uyayibona iproduct yini eMpumalanga eNtshonalanga nje lizwe lonke iyatholakala sakhona ukuposela ngoPep uyabhuka okanye uthenge online uyeka lento ecabangayo ku TikTok ine channel ine number ka 0672321934 uyakhona ukuyithola nje indawo zonke. Okay ake sibuke lana nansi ichannel yeka lento ecabangayo isifikile ngifuna ke sibheke intsha ngoba sibonile ama channel amaningi they don't cater for youth. Yes. They teach youth as a youth endala. Uthini kumuntu omusha njengamanje uselokishini ekhoneni lakhe uphusha ama Friday uphusha into ukuthi ekhoneni lakhe uphesha amathayi you understand lo muntu lona ugunda utshani elokishini aphathakaziwe nansi channel uthini kulo muntu omusha onento athi uyayenza but akukho la ngamakhono kwi platform aziwa abantu khona kumuntu omusha angithi akasondele yithi ngapha kuyeka lento ecabangayo thina sikakhona ukuthi simsize ashute for free but ke into esokhona ukuthi simsize ngama benefits azowathola angathola ama sponsors angathola ama customer okanye ama client into engamsiza lo ukuthi aphakame umuntu okusho inani naso islot is reserved for abantu abasha nje special sifuna ukuthuthukisa umuntu omusha khona ukudlodlobala ibusiness kunomuntu oyizama ibusiness lo baba lona unokwenza ukuthi akhe izindlu kokunye lo baba kunowenza ukuthi mhlawumbe apende imoto zabantu unento ayenzayo ikhona into mhlawumbe embahlele noma nihlelele ku platform yokuthi bonke abantu ababe no 5,000 ngifuna ukuthola ukuthi kunomuntu nje ozoyibona nje ayento eshola abafana mhlawumbe ngayiya nami ngicabanga ukuthola angeke ngiyekubona kodwa manje angazi noma ngizo afford uthini kulo muntu loyo no umuntu angasondela babudokotela asikhethebala la muntu la asigceki nje everyone is welcome sakhona ucampaign wonke umuntu angasondela naye angasondela and then sesiyabheka ke izikhathi zokushutha uluphi usuku olushutha ngayo nishuthela kuphi
umuntu uyayenza i-booking then say-arrange simuphe usuku lwakhe ukuthi okay ngilangela kanje sobuye ukhona ukuthi isikhathi sisisede yonke into engisikhathi ezoshuta ngaso sishutele endaweni yase-Krugersdorp okanye e-Roodepoort yeka lento ecabangayo ayihlalanga endaweni eyohana wena useThekwini iKimberley nakuphi uyakhona ukuthi usibhuke sisondele ngakuwe siyeke lento ecabangayo Nishuta ngamakhamera ama Samsung ashutha ngamakhamera babudokotela nama-lights ngoba phela ngabona nese nigijima abanye bagijima namafoni ngithi yela babe push button podcast ngefoni abekho serious basuka ku live basuka ku live Kehle sinike inamba uthola la kuyona 067 232 1934 067 232 1934 yeka lento icabangayo bese nabo basuka eJohannesburg bazokhangisa ukuthi wena oseJohannesburg othi unento eza umuntu omusha njoba kade uthi uyizama lento iyeke ngoba vese ayikusiza ngoba uyayicabanga manje iyekeke thatha i-decision ongakuyisola ngayo wenze okukahle ungabenza into nobugebengu uhambe uyeke ucabangayo usho ukuthi nakwe kunako bengicela ukuthi ningaze semphakathini siyabonga